ja. Alles nein, aku kalau blok sini. Ja, nee, sama elkaar moet met broers hier. Maar juist die jongens snaak check je maar rond. Lagi mana man sini. Man gaan zo 10 to 10, is toe gaan vanaf pas 9 of check je. Ja, bedoel die cellen hierin zie je. Van in één bier raak ik dronk, check je. Van die eerste glas, dan praat ik bij je. Die tweede glas, dan val ik rond. Die derde glas, dan baklei ik die vierde glas. Val ik op mijn bek. Die vijfde glas moet ik mee draaien, is toe. Ik weet niet wat ga je met de leftovers doen met van die één bier wordt te zien. Maar als je lopen rond, een rode prop komt zie je. En daarom bro. Weet je waar ga ik drinken vanavond? Wat zo bier? Ja, Kumpa bier ja. Ja, Kumpa bier ja. Kumpa bier ja. Ja. Met ginger gemixt. Ja. Ja. Sorry order na saya. En toe. Ja, die brands vergeet te mentelig man. Kijk je man smaak ja, kom je na de eerste glas en cherries nee, man is beleid te zien je in de mond te zien. Tweede glas dan, verstaan je? Die derde glas is het nou, dan slaat ik nog die andere vrouwse man zien. Maar die vierde glas dan flat ik met een val ik mijn bekstukken. Die vijfde glas ik zeg je, yes, ik zeg je. Ik geloof die ambulance gaat me naar huis toe dragen. Was die ambulance? Wie werken vanavond? Night show hebben die ambulance. Wie? Ja. Ja, jij liegt. Zijn wie? Moet met zijn mensen... Willy Katoria! Nou, wie gaan er naar Douwen doen en pullen tegen kop? En rook? En wie gaan er naar zij doen skop? Nee, jullie maar hulle sy aan standby hou en laat weet, nee, jy gaan miskien siek raak wanneer want sy ry met die ambulance. Jy weet jy werk as 'n paramedic, ek weet jy paralyzed medic of wat is dit? Ja, nee, maar nie vergeet jy 9:30 hè. Ja, nee, sê maar die guys is net so 15 minutes for me. The 20s minutes, the namas gaan huis toe. Ja, man. Ja, maar hoe sê jy? R23 'n bier. Ja, gaan nou tel hoeveel rande te gee my bro. Ja, die man se item was afgegeer daar by die skoppers ook en dan maar nie trek man sien. Ja, nee, hulle sê insufficient ID code. Ja. Wat? Kan je zonder een bankstaat ook trek? In die... Ja. Wat? Krijg je instant gossip? Instant money? Waar koop je instant money? Nee, my bro, man. Ik weet wat instant pap ek, my bro. Man, nog nooit van... Wat is check? Check wie? Check accounts, wat? En wat? Savings allowance of saving ak wat? Ja man, weet je wat is ek hier my bro? Zeker voor check accounts of wat? Ja, maar de goedste naam is een savings allowance of savings of whatever het is, verstaan je? Maar ik weet hoeveel mijn balance aan is, zie je? Juist, dat weet je. Waarom ik beter recht maak, man? Hou dit amper afgeslaan, zie je? Terminal, één kant, zie je? Ja, nee, kan je niet. Zij moet ophouden, man. Bel met de mensen eten, maar klaar mee, broer, man. Zie je? Zodra, man, ja, die groen knopje drukken, zellen. Please load your airtime. You review amount of no cent. Ja, mijn broer, weet je zo wat die achter praat?
Hy nou eers gesê Betty Lou bel my nou sê reduce amount. Nul. Wat is nul sê? Ek weet nie van sent nie my broer sê. Jy nou gesê maar moet rande kyk vir 23 rande. Nou moet ek nou die 20 rande losmaak vir rande vir die kwaras ne. Jy het 3 rande af myne. Ja, juist die man is nog in die Spaan gaan my broer sê. Ja, juist die man gaan maar iemand 3 bottels steel dan gaan hy maar 'n bier koop vir 'n man. Jy weet jy gaan die tyd mee haal as 'n man nie 3 bottels kan kry nie. My broer, 'n man check 'n balance, wat so goed. Ek sê hom hoe gaan ek geld trek my eides en abris koppers. My broer, ek ken skaars my eie foonnommer, hoe gaan ek my ID nommer ken? Huh? Ek weet hulle sê hulle kwara moet die onder en do al die meternommers. Jy wil hom gaan leer wat? Jy wil hom gaan vra wat se vakker hy gevat om al die nommers in jou kop te ken nie. Want hoekom waarom as 'n man geweer is jy? Want 'n man weeskar ken 'n man se my vas 20 rand die wat die Michalos, wat die plek se naam? Boeman sê jy. Weet jy die man se naam was Tonela ne? Ja, dat song Tonela. Ja. Jy weet dat Tonels is die. Hulle sê hom nou sê. Nee man, hoe sê jy? Hulle sê hom nou sê. Nee man, is doodjie man. Hy bal my hier van 'n sprus. Ja, ek weet jy. Gisteraan toe Joel en Roerie nou dink ek is kosie. Ja, nou jy dan ek laat in my lunchbar box gekrap word. As die basketbox Ek maak mos dat my peanuts nou gesien word, as my peanuts nog vol chocolate is. Want het afgelewer daar sien jy die peanuts en dit is klipbaar.